ngiye kubereka uko washaka tin number yawe cyangwa se uko wabona tin number yawe ukoresheje irangamuntu ku rubuga rwa Rwanda Revenue arirwo rra.gov.rw. muri aka kanya mukurikire murebe. Icyambere ukoresha browser yose, ushobora gukoresha Google Chrome, ushobora gukoresha Mozilla Firefox, ushobora gukoresha Internet Explorer, ariko ahangaha iyo turi gukoresha Google Chrome nkuko mubibona. Hanyuma iyo umaze gufungura Google Chrome, uraza muri bar yawe hano hejuru ukandikamo rra.gov.rw, nyuma wamara ugakirika enter. iyo umaze gukirika enter nkuko mubibona urubuga rwa Rwanda Revenue ruraza. ahangaha ku rubuga rwa Rwanda Revenue uramanuka hasi ukabona aha hantu handitse search for tin using NID. ahangaha iyo hakiritse hafunguka akandi kantu, aka kadirishya gafungutse uko mubibona. murabona umwanya wa national ID, passport, icyo ari cyo cyose ushobora gukoresha kugira ngo ushake tin number yawe. ahangaha ushyiramo ukirika handitse national ID, ukandikamo ID yawe, imibare uhereye kuri 119 kuri ya tariki kuri za nimero ziranga muntu aho ziri, warangiza ukazandika, then ukakirika show tin. mu gihe itagaragaye ariko igeze ku mibare nk'itatu ya nyuma, tin number yawe ihita igaragara. murakoze kudukurikirana. mushobora guklika subscribe kugira ngo mubone izindi video zigiye zitandukanye ku buhanga kuri mudasobwa. murakoze.